O se vaenga o tangata si pai Lucia i Ausetalia nei wa se dia mara se fulu walu masina o wha ngaio i a pea lato ngaio inga mo maua nei reo fisa su e Ausetalia le ASIO o le Australian Security Intelligence Organisation. Le potia le so le Sydney Morning Herald e fōringa lato te rei masalomia o lo wa aia pe mata i tuina fo i lato. Ta wale ripoti e ngaio i mai i lato i ei vaenga ese o le tunu e au FEB ofiso Lucia i Canberra au le ave sefa malusia i lato mai Ausetalia. O le lato wha moe na ia wha whainga nuenga tangata Ausetalia i a wanoa, lato te tango fia i wha mtalanga tā ua ma wha rilo ma ngāo i ai wha mtalanga le tunu o e ala le wha ngaina o whainga wha te konolosi. O se whalenga o se oloa te leo o sa sawa nei se afi i le tu i mātua Sydney i le Northern Beaches. Ma o ripotia mai o whaaleanga i nai le tele o taavale o mu umai le afi. Mona Vale Road e eire warehouse there ma o se no whanga e tewi nai taavale o le tu ainga tuai o whausanga. E le o ieine ripoti o ni tangata ua fia a ua whaase e se taavale mai le mga ala lea pei na whaero mai le live traffic. Whamai e le au ngai taavale mamafa o na uia le awala fau le o lo whaasino iai ma lo whaawau nei su e suenga i le mafuanga o le sasawane o le afi. O whaelo mai la ofisa silo le Qantas o Alan Joyce o lo iai lava la tau pasa se pa umo i la tau e nau e sa ili. Ia ma o whaelo fo e Joyce o le company va